پاییزا یەکڕێزیە کوردی li binvê duruşmê şêwekarê navdar Zibêr Şêxmûs pêşengeha xwe li bajarê Qamişlo darxist. Pêşengeha Golofîsa Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya hatibû li darxistin û bi amedebûna kesayetiyên siyasî û civakî û rewşenbîrî yên bajarê Qamişlo hatibû vekirin. Derbarê vê pêşengehê Zibêr Şêxmûs ji kesên amedebûyî re wiha da diyar kirin. ملتي وحكم بيش جيهانك انه ابا اذا هنقلك جيران سرنا بس وكذا صار شيء بس ام خوازني جابم شيء بكن ام درمان تجربين او درمان جي نولط مدهي قوا ام كرد ام بيش ببنيك ام بجم ام راهج في بايز زكشافا وام بوهارك رنگين خوش ابا بكن وان شاء الله نزيك وقفتي ندوي ان شاء الله. هەروەها جەماوەرێن کۆلپێشەنگەهێ ئامادە ببوون دڵخۆشیە خۆدانە دیارکردن و دەربارەی vê pêşengehê û gelek nerîn li ser van tabloyan hatin dîtin û gotin. çalakî tişkî pir baş kêfxweşin wem hatin vê me'rada bîna mina gelek kêfxweş bûn û berdewam bike vê ismê xwe me'redê xwe tiştekî dibêje قديمة دين برجعنا إنه مجبر عليك. شنجة كاركي شهرستانية إيش هو أزاري كردي تدمي ما مسباسيا ما مستز زبير تكل وقال لك تا وات خبرة وردتية. شبكار زبير شيفي أمشي عندنا في شنجة حاضر كل وات أبيك النرد. تابعنا ديار دشتين كولتورا كردي دلن ده 11 سنة وشي دبن روين نو بيدا كتد سر هولا هنري ev pêşengeh têl darxistin di demekê de godever di rewşeke pir zehmet de derbas dibe. Lê tevlî vî awayî gelek kes hene got ew didine diyarkirin got bi hunera xwe û karê xwe karin hinekî roniyê bixin warê rewşenbîrî de. Sebrî Fexrî, Qamişlo.